Institut za kukuruz je naučno-istraživačka organizacija osnovana 1945. godine, dakle postoji preko 70 godina i naše glavno obeležje, odnosno naša glavna aktivnost je zapravo naučno-istraživački rad. Trudimo se da budemo u korak sa vremenom, normalno koliko to okolnosti dozvoljavaju i materijalni uslovi, trudimo se da pored tog konvencionalnog pristupa oplemenjivanju razvijamo i neke nove pristupe i teme koje su prisutni u našem institutskom lokalnom projektu koji ima karakter srednjoročnog projekta. Poslednji je zacrtan za period od 2016. do 2020. godine, a takođe participiramo i učestvujemo u naučnom radu preko tema koje smo prijavili za projekte tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i trudimo se da ti programi budu kompatibilni. Institut za kukuruz se zanima takođe nekim specifičnim pristupima koji bi potencijalno mogli da imaju i izvesnu tržišnu refleksiju, nekim novim pristupima, ugradnje poželjnih gena u inbred linije kukuruza zemunpoljskih hibrida, tako da imamo i konverzije, odnosno stvorene već izotipove komercijalnih hibrida kukuruza koji imaju neka specifična svojstva, koji su crvene boje ili plave boje, koje opet nose izvesne prednosti koje se očitavaju u povećanom sadržaju antioksidansa i njihovog pozitivnog dejstva i benefita koje mogu da donesu kao sastavni deo nekih dijeta ili za ljudsku ishranu ili za ishranu stoke. U Institutu za kukuruz Zemun Polje već dugi niz godina radi se na oplemenjivanju kukuruza specifičnih svojstava, odnosno kukuruza kokičara i kukuruza šećerca. Do sada je selekcionisano preko 40 hibrida kukuruza šećerca i preko 20 hibrida kukuruza kokičara. Kukuruz šećerac smatra se veoma kvalitetnim i delikatesnim povrćem, odlikuje se niskom kalorijskom vrednošću, a ukusna i sočna zrna bogato su na prvom mestu šećerom saharozom koji mu daje prepoznatljiv sladak ukus, a zatim u manjoj meri i šećerima glukozom, fruktozom, koji su u skladnom odnosu sa belančevinama, aminokiselinama, mineralnim materijama i vitaminima. Šećerac se koristi u mlečnoj fazi razvoja endosperma 23 do 25 dana nakon svilanja, kada je kvalitet maksimalan, a najmanji je sadržaj suve materije u zrnu. Institut za kukuruz Zemun Polje, kao i svake godine i za prodajnu sezonu 2018. pripremio dovoljne količine kvalitetnog semena dobro poznatih ZP hibrida kukuruza. Tu prednjače svakako hibridi najnovije generacije, kao što su hibrid ZP 427, hibrid ZP 555, ZP 560, zatim hibridi pune vegetacije ZP 666, ZP 606. Naravno, u spomenute hibride Institut u ponudi ima i dobro poznate hibride starijih generacija, kao što su, na primjer, hibrid ZP 434 ili pak, da kažemo, dojeni, kada je reč o kukuruzima, kao što je hibrid ZP 704 ili pak hibrid ZP 677. Poslednjih godina institut je zauzeo jako dobru poziciju kada je reč o srpskom tržištu i tu otprilike naše učešće na srpskom tržištu se kreće od godine do godine između 25 i 28%, što nas svakako svrstava u zavisnosti od godine ili na prvo ili na drugo mesto po zasejanim površinama. Pored Srbije, institut i značajne količine semena kukuruza izvozi, tako da imamo jako dobra tržišta na Bliskom istoku, konkretno već za narednu godinu za Iran je planirano oko 350 tona izvoza ZP hibrida kukuruza, zatim naša tradicionalna tržišta u okruženju kao što su tržište Bosne i Hercegovine i Rumunije. U zadnjim godinama smo počeli da izvozimo i zapravili smo zapažene rezultate i na tržištu Hrvatske. Povećali smo izvoz i u Sloveniji, Grčkoj, Bugarskoj,
a da ne pominjem tržišta bivšeg Sovjetskog saveza koja su nam veoma značajna već dugi niz godina. Pored kukuruza, kao da kažemo manje značajan, ali svakako značajan za nas proizvod jeste i seme soje, tako da ćemo u idućoj godini imati seme 3 sorte soje, to su Lidija, zatim Laura i nova sorta Selena. Sve 3 sorte su prve grupe zrenja, pogodne su za gajanje u našim agroekološkim uslovima. Lidija i Selena su sorte standardnog kvaliteta, dok je Laura sorta specifičnih svojstava, to je sorta koja u svom sadržaju nema kunistripsin inhibitor i može se koristiti za gajanje starijih kategorija nepreživara, bolje rečeno svinja, bez prethodne termičke obrade, što doprinosi značajnoj uštedi i energije, a isto tako i boljem korišćenju hranjivih materija iz samog zrna soje. Cenovnik, kad govorimo o ovim proizvodima, ćemo svakako prilagoditi našim uslovima i trudit ćemo se da tržištu damo seme dobrog kvaliteta po pristupačnoj ceni.